E dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu terbitua. Amen. E gracia di Tuhan Yesus Kristus di takau, Om ika kinavandi kinengan, Om id kepisaan di Spiritu terbitua, yang pada Diosu saviave. Om yang pai seduvanu. Tepne ko ngavi, karena mengaku di dosa ngavi di takau, Om popoton dak nadi di takau sendi dan memalamai di ketepatan tahun melati terbitua. Mengakun zau, di kinengan tefakas, Om de Diosu itu pinengavi, dan kau pemidoso zau kuso, it pemusafan ngaviku, Om it bos ngaviku, inenu inaimaanku, Om inenu I aku nangazanda memang, maza udah hasaku, maza udah hasaku tegaso kozo, itinapogi, demakinsian zau di meri, I abitua pente hombus hahangai, sa viavi ditasap Om sangte ngavi, Om Diosu tempineng ngavi, das membayang montok dego, dari Tuhan kinengan detokau. Kikos sianan ada di detokau ikinengan tafakas, memahyong de doso ngavi detokau, Om gavit detokau dari keposizon selajur. Amen. Tuhan kesianaino, Tuhan kesianaino. Kristus kesianaino, Kristus kesianaino. Tuhan kesianaino. Tuhan kesianaino. Kebentukan dari kinengan, idi takavas kozo, Om pibabasan de Tuhan ngavi, tangavasi ke kikinavo de itana. Mangazo zikadiau, menongku au kikina zikadiau. Sumamba zikadiau, membantu zikadiau. Manak zikadiau do kepanang patahuadan ngavi, mentok kebentukan nu tegaso. Tuhan kinengan, laja pensyurga. Oi kinengan tamat tafakas. Tuhan Yesus Kristus, tanak nanak tontai seon, Tuhan kinengan, domba di kinengan, tanak di tama, mengidu kali doso ngavi di pemagunan, kosianai do idakai, mengidu kali doso ngavi di pemagunan, taimo sambayangsa, pino ikau kali avanenan di tama, kosianai do idakai, tu isi siauno I iso tabitua, isi siauno I Tuhan, isi siauno I tafakas koso, Yesus Kristus, meampai di Spiritu tabitua, idi kebentukan di kinengan itama. Amin. Kano sumambayang, oi kinengan tafakas koso poimpasi selajur, panakno tamay mo si Canada, do papasudong, do hizab za, do diaw, do hizab Om menempuan, do kalajaon nu, itinapot do ginapo. Maza di Tuhan za, Jesus Kristus tanakno, imamamasi Om mamalinta mempe diaw, idi kepisaan, di Spiritu tebitua, isok kinoengan, mentok sohihinay aiso kopupuson. Amen. Pembacaan manta di profeta Isaiah. Ingka kadi Tuhan demebos dedi nouman dau do I di Cyrus. Ini kitan di sido ohongon vanan. Do papahusuk di tinau ngavi do I dumbangan di sido. O mamagahus do tavak ngavi do laja ngavi. Do manung do tatangap tangagazo I dumbangan di sido. Do au no di kanga bango po I tatangap tagazo diho. Iti na po nga montok sabab di supu ku Jacob do Israel I no pihiku. Do nakapamhozo diaw maza do nganu. Papatak daga sundung patu do au ko kotutundogo. Izo no I Tuhan au abagahan. Isay ay so kinengan suvay ko izo.
Sundong daaw ko katutundago. Sindatan kuiziaw, do ko'y honoda o tuhun ngavi, mantad di hisaon, gisom de di tanobon di tadaw, do suvay mantad ko izo, saviavi do aiso. Ibos di Tuhan. Anuay do kabantugan kuasa i Tuhan. Anuay do kabantugan kuasa i Tuhan. Hozo da iso, hozo kavavago de di Tuhan. Hozo de di Tuhan, oy saviavi tana. Paboso de di tinaw ngavi, i kabantugan di sido. Komersan ngavi di sido, de saviavi di Tuhun ngavi. Anuay do kabantugan kuasa i Tuhan. Ituhan na po nga indama omipadan na kazan. Kono kandet sa ibaw, do saviavi kinaingan ngavi. Ina po ngavi kinaingan di kapil ngavi nga aiso. Ituhan no i minonodo di tavan ngavi. Onuay do kabantugan ng kuasa ituhan. Onuay ituhan ay paganakan ko ngavi do tuhun ngavi. Onuay ituhan na kabantugan ang kuasa. Onway Tuhan di kabantugan di ngandaw. Pagawit da iso patakon sumuang na dinatad ngavi di sido. Onway da kabantugan kuasa i Tuhan. Sambaw na Tuhan panambasangan tagazo di sido. Oy tana padtalok no idumbangan di sido. Pabalo de tinaw ngavi ladya ikinaingan. Mambisalai isido ituhun ngavi id adang tinuhid. Onway da kabatugan kuasa i Tuhan. Pambasan mantad suat ko iso di Sancti Paul de Tuhun ngavi do Tesalonika. Mantad di Paul di Silvanus di Timothy kumade di Eklesia it Tesalonika it kinoingan itama di Tuhan Jesus Kristus. Papabuzu de Diozu do gracia pibabasan manta di kinaingan itama di Tuhan Jesus Kristus. Tomay mo do itonza iziozu do itsambayang ngaviragay. Menong katahuod di kinaingan mentok Diozu sa viavi. Piondo mondomi idumbangan di kinaingan tama do toko do ingkuoko do nakapapakito do katumbazan Diozu, do itkaiman, pinakaladya, montok kaginavan, tuminoboy, maza da kahansanan, iri Tuhan da toko, Jesus Kristus. Oy hozikoy ay tapinay ngavi, do guminawi Diozu ikinaingan, do naphiko, tu ontok na po, di ovito dagay, iabaltavasi da Diozu, minikoti de Diozu do okon ko sabagi bos nga vino po nga sabagi kuasa sabagi do it spiritu tabitua sabagi do kagampitan paimponu kozo. Ibos di Tuhan. Haleluya. 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 Pos no na po nga katapatan ay Tuhan. Pahubok ko si kaino, iditi katapatan. Haleluya.
I Tuhan miampai Diozu. Pembahasan mentadia bal tabasi tabitua sinuat di Mateo. Binogidu I Farisi ngabi, do minoy pagyupa pakat, do ingkua menungkasip di Jesus, do idnunu inobos di sido. Om pinogad diho I makiki iyang ngabi diho, do di sido. Songovian di tuhun ngabi di Herod, do mabos. Oy mangingya, koy ho zikoy do isyaw na po nga tuhun tatuhid. Om popo iya, di lahan di kiningan doid lahan totuhid. Om do aw ko onok di say-say tuga no po do tuhun nga aiso ilati doid diaw. Dadi payho sikoy do pamusaban no. Kabasa nangku do papabalay do sukay doid di siza toy aw. Nga paingiho I Jesus di takat diho. Om suminimba. Oy mimpu pula ko ngabi. No ko to papatan ko do tungkasip diti montok dogo. Pakitonozo di usin I pambalay Diozu di sukay. Pambitay no diho di sido o iso usin denarius. Ang pabos no isido. Disay do tuhu diti. Disay dongan. Disiza kadiho do suminimba. Dadi minobos isido day diho. Vasi gya ino, patako papaguhi day di siza, inunu I siza o sangano. Om day di kinaingan inunu I kinaingan o sangano. Iyabal tabasi di Tuhan. Tipin ko ngavi. So nyan ko na po, doon ako temo, do sakramentum do kapansuan, nga dari toko the physical person. Kumasa na po the physical person nga, kiva iti rights, duties do toko. Rights na pa nga, kita mempunyai hak untuk mendengar firman Tuhan, kita mempunyai hak untuk diberi pengajaran oleh gereja. Kemudian right data kau kia. Duties napa nga kiva iti kalajak data kau, da pamanahan kau montok da penembasangan. Contoh napa nga mugad may sembayang, nagi menaluad montok da penembasangan. Otomasan so paguman ko napa da Katolik nga abay hato kau iti 10 commandments. Deka opod panu di kinaingan. Nga agumuto kau pahiu diti kiva pati 6 precepts of the church. 10 commandments na pa nga, ondom to ko nga vi. Apanaw to ko nga, bumfokan to ko, hiban to ko iti, kipa pati onong precepts of the church. Kaya so na po, taminay ko nga vi nga, iti menghadiri misa kudus. So, kurang-kurangnya, gereja, dalam undang-undang gereja, kita diberi diskaun na, paling kurang kita harus menghadiri misa kudus 1 kali 1 tahun. Man pokok so nga tikit-tikit minggu dah. Nga nunanto kayo diskaun. Jadi nung poso to ko kita harus menghadiri misa paling kurang 1 kali 1 tahun. Nga itu pa nga diskaun nanti. Nga nung kalau kita boleh buat bayan diti audikano pasal diti kaulan pergerakan, kalau to kamamong diti live streaming mass. Nung aiso na pati kaulan pergerakan nga sebagai umat yang dibaptis, saya harus menghadiri misa kudus setiap minggu, wajib. Tadau pa nga akan kewajiban, tetapi kalau saya dapat, saya akan pergi. Untuk the spiritual nourishment, the development ko. Kemudian apa, the precepts man to ka mati nga, diskaun lagi tenak dikinengan tu, paling kurang setiap orang harus menerima Ekaristi sekali dalam setahun. Kemudian nga, kalau saya sudah dibaptis, saya harus menerima Yesus dalam hidup saya. Paling kurang sudah diskaun diberi oleh gereja 1 kali 1 tahun. Teka induvo.
Pasca take om Christmas. Kumo talu diskaun lagi pihak na penabasangan saya harus mengakui dosa sekali setahun. Nga abasi atau kaya kilaan itu kan. Tapi jangan pergi mengaku setiap minggu. Sebab pengakuan na pergi nga saya akan berubah dan saya tidak akan melakukan dosa lagi. Nung 3 minggu nga pertobatan. Jadi paling kurang senyan zona pada natu dari kembesatan saya akan pergi kepada pengakuan. Nung atau kau natu nga kita merendahkan diri mungkin insan dalam 1 bulan ataupun 1 kali dalam 3 bulan bergantung dengan keposisian data kau. Precepts do ko mapat no po tabi ko ngawi nga fasting teka iti berpantang berpuasa. Dan gereja telah memberikan kita di dalam Keuskupan Agung Kota Kinabalu anagi seluruh dunia nga tikit hari 5 kita tidak digalakkan untuk makan daging. Jadi kita makan benda lain. Kenapa? Tujuan daripada penabasangan nga ini pe idai itusin di belanja ku untuk dia nga saya dermakan kepada orang miskin. Jadi ika mazon kertu menhuti penabasangan do fasting akan ke diet kia fasting supaya kita bisa boleh membantu orang yang lebih memerlukan. Kumo lima po nga feast di penabasangan to kono po ditinga agumu solemnity on feast memoria lagi optional memorial di penabasangan nga napihi the diocese conference of bishops di Malaysia Singapura Brunei 4 hari di dalam setiap banyak perayaan tetapi telah kita punya conference of bishop telah memilih 4 perayaan yang wajib harus saya menghadiri misa kudus. Itu napa nga Assumption, Ascension, All Souls, All Saints Christmas. Jadi sesuai kementerian hari Minggu saya harus menghadiri misa kudus. Assumption, kenaikan Bunda Maria diangkat naik ke surga. Ascension, Yesus naik ke surga. All Saints nagi Christmas. Taurin apa temen ko ngawi iti onom da precepts da penabasangan nga setiap kita yang dibaptis kita iti saya harus menderma ataupun menahud da penabasangan teka tithes. Jadi setiap kita ada tanggung jawab, hak. I pembasaan da Injil inang ko di Tarobeno ngaminhod iti Pharisee. Kabasa nangko da mambalay da teks untuk di Caesar. Kada Jesus itu pangat trap kia. Itu orang Farisi dia coba untuk memperdayakan Yesus. Kalau Yesus bilang ya, berarti kamu nyokong ini kerajaan Roman. Kalau kau bilang tidak, kau tidak menyokong. Jadi itu the political situation untuk bagulupo. Nga kada Jesus sa suminimba, pontong zogya di say iti gampal iti tusiniti. Kada Farisi Caesar. Kali Jesus pambalay na muntak di Caesar, menahud na muntak na panabasangan. Kemudian dapat menikong ngavi nga, galibos ko dito untuk kiva iti rights and duty da takaw, sangyan takaw da napasu, kita mempunyai hak untuk membantu gereja, yaitu dalam pembangunan community, duhun tenak terkait kenengan, tapi pada masa yang sama, saya juga mempunyai right untuk membantu teka menahud iti kerajaan. Jadi kena tokahi baik ya tu bukan toko saya kerja saja. Saya tidak mau libat ini politik ini kerajaan, saya tidak suka. Ataupun saya kerajaan saja, saya tidak suka ini ada gereja ataupun ada kepercayaan. Teka bukan toko dua kita tidak mau. Saya tidak suka kerajaan, saya tidak suka ini gereja. Saya mau saya punya diri sendiri untuk memerintah. Nangoto ko di pembasaan da Kaiso. Cyrus na paditinga pagan king the Persia untuk kena padinga iti na patulun da Israel Yahudi diti nga dorang ditangkap dorang kena garade na nagakom. Jadi the Babylonian. Jadi dorang melakukan kerja-kerja sebab dorang sudah itu menjadi kuli. Dan apabila King Cyrus pagan nakamanang di peperangan nga kadi Cyrus siya kasi bebas orang-orang Israel. Mano pa bebaso boleh gumuli di kampung itulun nga wida Israel.
nga kadikinengan melalui di Nabi Isaiah minubos Cyrus nakamanang ko sebab deko. Saya benarkan kuasa Tuhan untuk kau menang. Saya beri kau kuasa semua ini supaya orang-orang Israel ini kau bebaskan. Ondemo ini kadi Isaiah matada kinengan melalui Nabi Isaiah da pinondom di Cyrus mulong piada aku kau tutun dego Cyrus tu bagan kegia nga iti bosku kadi kinengan da izau menak dekat da kuasa diti. Kamu saya dapat balik ngawi nga Tuhan kita ini adalah bukan saja Tuhan untuk orang-orang Israel tapi Tuhan untuk semua. Untuk insanan sama ada kau pagan ka esa kutumbazano Kristian nga iso kiningan data ko. Kiba iti iso no kiningan data ko di pamugunan, imhak data ko do kuasa. Ina pagay vokon sa mo data ko, labi-labi na tempurity, we are in a very nugarity unstable situation of political data ko nga sama ada federal state nga apa stable keadaan data ko nga memunum data ko do, oy, saya tidak mau ini. Oy, ini jahat ini. Nga kanuda sebagai datu na Kristen magisokong toko, ikutumazan toko, isa na papatakan di kiningan nga sa kudungan toko. Tu ato kanihan da Tuhan bekerja cara Tuhan sendiri. Semua toko, siya kita mengikuti ini yang saya rasa yang terbaik. Asa naging masalah, tapi kung ngawi nga ato kanihan ti kuasa da kiningan da panhak toko. Ini tidak berarti kita tidak memberi teguran dan sokongan. Kita mempunyai hak di dalam sivil untuk memberi teguran daripada segi moral dan daripada segi ketumbasan. Kalau mengganggu, kita mempunyai hak di dalam gereja, tetapi pada masa yang sama kita hormat. Jadi ini bagi kita penikung ngawi, kadi Santi Paulus, ipambasan kumaduo, inangotokou kuma di umat ngawi Tesalonika, begitu ketumbasan Diosu. Nakikot no iti kapartabasi diti, ikaposisyon Diosu, itampat Diosu, ipaganakan Diosu, begitu ketumbasan Diosu. O magisaw-saw kadung kau. Tu iti no lahan data kau da mintutun di kinengan da lobi ahom. Nung mi ababak to kau, auto kau tutun di kinengan. Yesus datang di dalam dunia ini untuk membina community. Mantak data ko na po nga, napihita ko kaya kinengan, nabas ko di mimpun na gitu, apabila kita dibaptis, kita dipilih oleh Tuhan untuk menguduskan. Ako na po tinanto ko sandi nga, iti pamagunan. Iti natin ko ngawi, misalnya tabito iti, kada mo nang katahu di kinengan, mulong pia di tempurity, itatanga ato ko di COVID-19 pandemic, mungkin vok na to ko nababasan na di, ay susah sudah ini, mungkin ekonomi to ko nato, dahil ka sumakit o gumudiha, kabalingkangan di paganakan nga karata ko pulutua iti ketumbasan kakinapan data ko tu mungkin Tuhan membenarkan semua ini berlaku sebab Tuhan ingin menegur kita harus bergantung kepada Tuhan dan sehingga to kenapa dibakatong do kinengan gaya nga kita harus menakudong to ko kumati sa omtiso nung zao na po ako menakudong subay nga asan sara ka di Tuhan subay. Tapi nung kita satu hati, nga kopi mantok ko do, kaginaban na po, saya harus bertindak. Love, na pa nga ako ka boss, no? Nga action. Ito nabigay to, God is love. Love is action. Kaya kita harus bertindak. Tinakan to ko, no pa nga, igalin boss ko dito, kita harus manakudong to ko, kumati sa tiso, to kumazun po, I love God, I love myself, as I love my neighbor, nga, kemudian bagian I love God nga menakadung action. Bagaimana saya mengetahui bahwa saya mencintai Tuhan? Saya berdoa. Kalau saya tidak berdoa, berarti saya tidak mencintai Tuhan. Jadi, atau kami ada mengudut da Tuhan sebaik, tinanto ko sandi, saya sangat mencintai Tuhan. Nga atau ko sumambayang, so action, dato ko, atau ko menakadung magudut Tuhan subay, saya mencintai diri saya mencintai orang lain nga, atau ko menakadung Tuhan subay. Kemudian atau agari, we are not practicing love. Ipenuhan di kinengan dari keposisan data kau. Tadi itu mereka ngawi, kita telah dipilih oleh Tuhan, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Isa ino po nga nanuang ngawi di kinengan the power da manakadung kumati sa omtiso. Dan sa toko na pa to inapasu dengan ditamam ditanakam di spiritu tabitwa
Angka iti tanggung jawab toko de manakadung yang libas kuda tido tu karena pokok tinanta ko sendi penambasangan nga iti nagi government iti nagi pemerintahan civil so kadungan toko kapiman toko da iso kapituhan dari kapasison dari pemuguran da toko ina begitu di bos di Saint Trace of Child Jesus let us shine gade menitiu cuma kita ko titiu da pemugunan. Jadi naho nga kita ko diti karena kada toko kita jangan sia-siakan panggilan ini. Nung naho toko da dumadi da babang titiu da pemugunan nga may toko todo iti mantad ikapasison da toko sokorong da toko sambayang da toko. Kano dito ko ngabi id misal tabito iti kano mikot ti Jesus did meja de karasi iti dan natutunan toko da Jesus no ititiu ibabang ito budak kabituhan to budak katunggan umatoy sa natoko iyo tumbasan de daw. Tapi ko ngavi kano di sembayang di tumbasan Otumbasan zo it iso kinengan itama tapakas mano da tavan tanah da savyabi kononu akito akito otumbasan zo it iso Tuhan Jesus Kristus itanak 20 saon anak ditama da paguhu savyabi umul kinengan mantad kinengan tanavaw mantad tanavaw kinengan totopot mantad kinengan totopot nanak okon ko tinodo sopi mionsi nyampai di tama masak di sido o sababi dono todo montok do toko do tuhun ngavi o montok o pemosizan do toko sinirat isido mantad syurga o masak di spiritu tebitwa dari tuhun do idi hahangai Mary o menedadi do tuhun sebab montok sebab do toko do nakapapak it salib do it sibo di Pontius Pilate nondo so isido do kapatazon nahabong tibinungag vagu ontok litadaw kumatahu it katanudan miyampai di buk do tamabitwa minin sabat isido do syurga pinaikaw di abadanan di tama mikot pe vagu isido it kebentugan do mambisala di sonyimpasi nangapatay kepemerintahan daw ay sa may kepupuson. O tubasan so idi spiritu tabitwa, ituhan imanak daw kapasison, imuzu mantaritama ditanak, amyampay ditama ditanak, sampaon o bantugan may, inakabos masa di profeta ngavi. O tubasan so iso pulisya tabitwa, katolik apostolik, mangakun so da iso kapasuan, mantok di kapahyangan da dosa ngavi, manad-anad so di katungagan ng patay, di kapasizon da pamagunan da mikot. Amen. Kanaw intangay da toko, ikabituhan, ikabasa da antakan da ituhun ngavi tomod, aw nomaan, da namot sumimba toko, kaikot na da pemerintahan no. Ikut nada hi pemerintahan no. Do ibuan ngavi do eklesia mamuhuda nada do buan ngavi it kaisan ngavi it sibo nokozo do papatanom de toko di kotulan ngavi do don Kristian kano sumambayang do Tuhan. Kaikot nada pemerintahan no. Do iginiot tapi humagan ang pisampuvan itpihatan da eklesia om kapalintaan. Kapanuidong nada do kay papan tawakas da songovian mamagun. Kanaw na sumambayang do idi Tuhan. Kaikot nada pemerintahan no. Do kapambalazan da sukay o lotian nada do patitikid mambalay da sukay sa bagi do isot tanggungan diho. Kanaw na sumambayang do idi Tuhan. Kaikot nada pemerintahan no.
Doi tatanga ihahansanon ngavi da tuhun magigizon. Pagogozon na da dia ho, itasow dia ho, do katunud ko kotulan ngavi. Kano sumambayang dari Tuhan. Paikot na da ipamalintaan no. Do kapagovit na da pilotian, om pisakadungan, itpihatan da pulis, om tuhun ngavi, tangokudi nuntaban. I kapibasan dia ho, ipoingukab, om sapihansan-hansan. Kano sumambayang dari Tuhan. Paikot na da ipamalintaan no. Kano mikot dari Sancti Maria, tinada toko, makiano di sido da menampung da toko, kumari tanak di sido, ituhan da toko Jesus Kristus, miyampai sumambayang. Ave Maria, na penuh kada grasya, miyampai diaw kinaingan, abitua kay tanga da sabi abitondu, abitua tuva tinanu Jesus. Sancti Maria, tinari kinaingan, pakinsianais kay tun ngavi de mamidoso, da babay no untuk jam da patazon sa. Amen. Oy Ama, patumbasay no ipatitikid kabahan de tana da kapabu di pamalintaan no da katuhidan. Pibabasan pipinasan de tatanga da tuhunong ngavi. Namot dagay da mamagi de kahubukan di konsikaan dagay. Papabagi sukinagi di kabahan nga bidagay di daon tuhun tomod may doid pisaan iokito do pengganop kozo doid meja no kopo nuidong zikinoda da pemerintahan no di tanah maza di Kristus Tuhan sah. Amen. Also kuna Tuhan kinengan, dasa pabibinangon temasa da koposian no, nakatemo zika di loti takon sa diaw, tuva di tanah makalaja da hangon ngabi da tinaw tuhun, tuma di iti matak lagay di loti do koposison. Also kuno ay Tuhan kinengan, dasa pabibinangon, temasa da koposian no, nakatemo zika di hing anggur takon sa diaw, tuba di gubas anggur kalaja da hangon ngabi da tinaw tuhun, di ba di maiti da tinuman da kasunubanan sa. Imang sembayang ito pinay ko ngavi, da kahubukan ko Diyos ngavi, o temo na da kinengan itama tafakas. Tayo mo na di Tuhan ikabukan ni Hongonu, mantok ikasa ng kabantugan ni Ngandaw, mantok kapasyan na takaw, ang di kapasyan na sabi ang Ecclesia kabitwa daw. Panak na dagay ay Tuhan sembayang sikoy, do kapantangan to topot montok titak ngavi no, do maza di kaimaan kapamahidang do grasya no, abakasan si Canada, the mysterium ngavi no kozo, kapanuan sa, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, Ang miyampay sumano, painsavato o ginawang ngavi Diyosu, paisabatan sa itingavi di Tuhan, kanumanak do kapanang katahodan ngavi, di Tuhan kinaingan datako. katunod ang matuhid iti.
Totopot da katunu da matuhid iti, kalajak za om kapamosisan sa, tamay mo amida manopo da manak diaw da kapanang katahuadan ngavi, ay Tuhan tamato bitwa kinoyngan tabakas kozo om aiso kapupuson. Tu kohezikoy, do pinsangano iti, doid kabantugan tay sa gantob, da minikot ko doid kapanang kadazan da tuhun ngavi, miha apatay, miyampay do kikinoynganan o minanungag po di, montok dagay do kapamahingasan di sendi imiho apatay. Do i nontododon do kotuan sa, ada di da di lahan ngavi do kapamosisan, maza di Kristus Tuhan sa. Maza di sido, itinimungan da tasap ngavi, da sumamba da kelajaan umondos id kotindapaan selajur i oho ngavi dagay, semambayang zikoy, namat da di diho da iso kopiampatan hozuk i kaazaan tabantug da masuzikoy mangazo. Obitua Tuhan kinaingan, sa kapuasan nga may syurga, tahan ng tana na panu o kabantugano, kaza ni di takawaskoso, azo isido himiko tiningan ni Tuhan, kaza ni di takawaskoso. Ototopot abito ako ay Tuhan. Itofud da savyavi kabituhan. Itinapagi, da dizono da abitwa iti tak ngabis mambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu da di tingavi miagalu bahabaw umado. May da ada di da itingavi da montak dagay, di tinan, amza, di Tuhan sa Jesus Kristus. Untuk ditimpuh daniman patabuso isido, om nasagak ko sa suminuwang dahil konda sa andaw, minagano isido dalote. Om minanak da kapanang katahuadan ngavi, minangakib di om pinapatak di kumadi magkikya ngavi daw om mosbos, onwa iti savyavi ko, om pangakan na diti. Tu itino itinanku, ipatakon may montok Diyosu. Idlahal miya kadi, antok na pongoh imakan min sa sedop, nalo di sido isa sa van. Insan po da minanak ada kapanang katahuadan ngavi, pinatak di sido kumadi magkikya ngavi daw, mosbos, onwa iti savyavi ko, panginom no manta diti. Tu iti no isa sa van di zaku, iza di batas kebabagu aiso kapupuson, ipatunguan may mentok Diyosu mentok tegumu, montok di kapahyangan da dosa ngavi. Maina iti, di keandaman dago. Ketapatan tahom lati da ketumpasan. Papabang sikay na kinapatasan no ay Tuhan, ang papatahan na kinatungagan no, gisong mikot kabago. Itinapogi da masusikay mamalamay di kaandaman, di kinapatazon kinutungagan daw, patakan sa diyaw ay Tuhan. Ilauti da kapasison isasavan da kapamosisan, manak da kapadang katahuadan ngavi, da nigitan zika diyaw da kapadan da dumbangan menumpuan da diyaw. Ahodo ko sa isikay da sumambayang, da magi da ditinanam sa di Kristus, at timong zikinada da di iso maza di spiritu tabitwa. Onda mo ay Tuhan, Ecclesiano, paintongkop patatongkop di pamagunan, amavito na sa sido da di kapanuan da tahuad sa kaday. Sangobian miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Savyavi di Fada Ngavi. Honda mo nagi itapinay Ngavi Dagay, inungokodop, idikahansanan ni katungagan,
savia vi i napatay id kosyan no. Tay mo no isyoho din inabaw de vos no. Kosyan ay dagay sa biabi sumambayang sikoy, dumyampay di hahangay tapitwa, Mary. Tinadikiningan, Sancti Joseph, Sabado sido, miyampay di apostol tong apitwa. Savia vi i sancti, inak papawns ko diawid po o ompus di umulan ngabi. Kanus Canada, di kabosyan, da dumadi do sampi tumungkos ngavi da kaposizon sa lajul. O mangazo o mampantog diaw, maza di tanakno. Jesus Christus. Maza di sido, yampai di sido, i di sido. Oi kinengan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Savia vi kebentugan kapantangan nga diaw no, montok sohihinaid, ay so kepupuson. Jadi penuh di mamamasi, naog maza da kapangyaan paingkinoyngan, katama zikoy da mabos. Tamasa idi syurga, abitwa no angano, mikot o kapamilintano, izapno oy maan da itana, megal da ingkano i da isyurga. Takon da gay at daw diti, loti za tasasangadan. Ang pahingo siko, hasa nga bidagay, megal dagay da papahiyong di sontob mamuhasa, umaban dagay, kada sikoy pahugus kembesatan, nga pagkabaso sikoy na mantad talaat. Pagkabaso sikoy ay Tuhan sembayang sikoy da mantad patitik it talaat, katahuad no da manak da pibawasan itaraw nga bidagay, da maza di sakaday da kasinano. Pagkabas sikoy na dato may mo da mantad doso, paintampasi mantad saviabi kasusaan ginapo, da masod sikoy paingandad di kihansanan na bituhan, di koy katan di mamamasiza Jesus Kristus. Tuhi kumalintan, ikuasa, kami kabantugan na po nga diyaw, gababay no ang sohihinay. Ay Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol nga vino, pibabasan timponon ko diyazu, pibabasan ko takon ko diyazu, kada intong de doso nga bidakay, nga do idi katumbazan di eklesiano, katahuad no, da manak na sido, da pibabasan pisaan, ikatanudan miyang pahizap no, mamama si mamalinta, mantok so hihinaid ay so kopupusom. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tomay mo. Pamiyampay susuban. Kanunod di, magitataak da tanda do pibabasan. Oy domba di kiningan, mangilu padido so ngabi pemagunan, pasyanay ligay. Oy domba di kiningan, mangilu padido so ngabi pemagunan, pasyanay ligay. Oy domba di kiningan, mangilu padido so ngabi pemagunan, manamay sikoy na pagbabasan. Intangay idomba di kinoyngan. Intangay isido. Imongidu di dosa ngavi di pamagunan. Abitua na sentob o hodid makan demi sesedop di domba. Oy Tuhan, hal sumipadan na patut ko sumusot itaku, nga boson na paibos, ang minamasan may kadulubo. Tinan za di Kristus magawit totoko dahil kapasizon sa lajur. Amen.
Kano sumambayang. Panakno ay Tuhan sumambayang sikoy, da kaano kaunalan mantad kaampasan di kanunungavi da syurga. Asa kaday sa Canada, da nuno itakan no, iditi umulan babay no, petonda mentok dititak ngavi isalajur, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampay Diyosu, Om ibalakat di kinaingan tabakas kozo, itama, Om itanak, Om Espiritu tabitwa, sumundot na da Diyosu, Om tumimpon, miyampay Diyosu, so hihinaid. Amen. Ugad no, Om pabalo no, iabal tabasi da Tuhan.